at pinagpang pakaisri. At tulong mo tapang Jin ini sampai dia sejauh ini pakai sudah no pansa sampai dia sejauh ini Gelinto insan jam tamato Gelinto insan jam irahi se'ar at'am se'ar cie tamato kita minta sisyo kita di dirham pangiham sapungan ko mako angiham saya pakai ini paham kira saja tamato deh saja benci di waktu ini para wisata dan kami semua bisa saya ke penadian ini cimusian minta foto di sini di sini cimusi itu serta jangan baka araw no pancara pinauran no isriran to nikah landau no nira tissu nikah wilira sai to ka faru fuhat ko faru no Israel engkau ya pada ini tapo kita itu ku paronsor nara yo miasik tu kata langai tak tertentukan jelas now ini ini nikah dan saya no tentang aci Kristo ku saka fohat no faruzor tisu dan ini yo saci asik tu canda bitilitan ni musia ikat di mata koko paronsor nandra dirisleo nikah ulira matu sual matilis di pansalai
Tutas to pakanyai ci musian anu pasarira i tapango tamsao i mafuhatko faruzor nira sanai saan tisji usual i pansalai sutar to tapang au hananai i o pansalai adingo o irai ko to no tirem no tapang pansalai adingo i lunok saan to tay tamsaw mi rumah ispa ma farah ko tapudo nira isim ita mamin saka matia u no taini sadimu ay ko mipi patik itato der no tapang ma terfing materi mafuhat mafarid kita milingit to tapang unini i unamo tayar no tudong no tiran no ati tapung no tiran no tapang pansalai atimo isang ilang handachi mus pasuanto pansalai sudah siu chimus Ay ang nilapakan mamisulong kay sa katulong sa katulong sa diretso ito sa usapaw sa pitong usap follow usapaw o siya sa kapito ng bita pa ini usen rudian sa pakini sa likaga asalin proses proses ayaw kita ada asyik ayat kehangatan ta ada dalam hal ini kita tuan sa usuan lapan hawi datang isu sama semua tangila tangsa amalaya kita masalah dapat ini di pulau maaf kepala di pulau masalah kere utapan sa pulau patatu we are wishing hanay atap daw sa karga itihaw iti kasanakan tulog ko ilo sepat at sepat hawi mapaili ng person itiya sa 50 masamaan ayo yota bat tara chimushi ya loto hawi disariwai to sepapulaan arumiat hawi batahyan tapang sindra ta patalaya utusa atloh chimushi yung bakpuliti chimushi tini ipinti ngar
ngaran mengyara bitia hawe pag-arag alo manay simusian magikat ya fishing emosi sa sarikaka. Yung pag-arag ko alo manay filalan mo Israel kamda simusian kat ka fishing emosi sa hawe patalo sa sarikaka sa ala emosi ko yan tapulo hananay kami ating ya fishing dira. Kaya tira ko si Mose ayon ng alo manay Israel paswar pakili milapan Mose tingyaluto sepat ulo rumiat tira pasifana turika si Mose sagala salikaka. Sedangkan al-maharatan ng ikasalakan dulu ko ay ispat at sabang hali pahapinan na salikaka umaan ko painin utapan kita na. Ano din nalabakan? Binihaw sa kita kaharatan. Mas maala sa pilihan ni Polo at pasifana kita na. Ya. Atilan yung taklo at tamdang pasamaan sa kasalikan ka. Kung pa ini ni Polo kita na mahal ito kis. Sa pala ni Polo itiyak ako salika ka. Nung dito ako yung kahawi. Pahalan ni mati ni salika ka. Apabipatang tahay ka. Apabipalar. Tupalutsok lumita. Basta puto, ano na hawak sa tulong, pati ang araw lumita, ito saya akili, ating kapising lumita. Araw na ito, itong halaga alapya at ang papakayan. Manakahal pakadayan ng apat sa saan, paaraw ito pising lumipahit ng gra. Talaga, bilungos, ipatsitsit, pakinayan ng alapya at kamdaw, pinatsatan. Al-masalah punya afalahan kisah hawi pakai mako hawi untuk cha alaan katibit aga taputo kami ating kami sinuwisyo saan itu iman ini sa iba ulong itu dapat pagka-araw pati taputo ating sinuwisyo kananay ika ato sa ligatang araw dato todo mga tilifian tinisimpon pinagpapluay to simpon kami araw mita Ma, gimana pulai? Mitagak pituliniway, ikarianay, isa mamanay, ipagkatisan, dengan kanila tamda kay maaray sa nagpaplo. Mamundo sa nami ating napishin. Anak ama, maaraw no mama, tumako, anak maaraw no ina no makini ayon kirifi. Ay, sa saga arate batalo mamundo sa ligata sa ala sa paus kiabe si wang paus sa ala sa tiya kamuhon ala sa gili atata ku fudoy ni ating kapising na sa ligata ini TV maaraw na sa limpo kamu to sa ka ira muslim sa garan daerah kihig ni ina kamu sebutnya cimpu de muslim hanana Arab Christian hanana tapi pada cituan de muslim de jiao xin 他们很害怕被看到如果就是像你 Arab kafir pada Iwan katakanlah ini semua mendengar semua dan akan tahu arti harga isi dan harga Matalaw ang araw mafanaan sa relayo Jima awawak rila sa salikat ka Mafanaan ang mamutok sa relayo dan taw ang ito kami ipalaga tatuto ang nalang ni ating keng isi so nagka beliau berkata sebab dia itu dikasahkan hawi mahal usul Muslim karena saya mandi kata putuk ada naik pakai kopi soal sio jadi apa Matalau makaraw cuma cima atau tahu saja mengutuk arah itu kami hati itu cuma sedikit kepada anda di Legisi utang tahu mengenai nilai signifikan Syam Shizu Bawang Syam kami besar kami melalui lima
beliau pan hanalai no ite habu no nakola jingga matapik mapidah no sufita beliau pan hanalai serikaka mengutuk punya ASEAN juga akan serikaka mengutuk matapik mapidah maluis kusufita ningra serikaka syaya kecil sama dia ujian hanalai ini patai serikaka arah lumita mengutuk rumah satu Arab lah ci homestay ni saharak tahu homestay no Israel mereka Solo apa namanya Solo homestay Israel itu orang yang sangat cecah itu sama ialah hari kalau Jepang kita terus pada Jepang Arab nggak mereka cuma tapi nusu kita ni polisi ci Saulo sebenarnya Saulo hari betul di Solo mereka tahanan nirakia ikridan nira asubita katani gisho umar tu pisir tu atau rumah aminuka ya amis ayat tu alu mana finalan do Israel sao so the iman dia alat hawan mampu susunan dah kagu sisu sekali kata aram ni sangat cecai no so here ini patai Saul sekali kata mungkin Israel mengutuk tolong arau bila dibukuin fangsa asudah penaan dulu dasar kata dengan saya yung kasu ya karumuran alumuran yes aromiah kami dari patai sima kepada alam kita tusa kusafau pemipilian yes amisawaan indra bila ku selesai ciuta hananai iman cingra pasakai CSN saya kata tolong kim saan di fangsa tu tak arah minta hati kan yes saya kata semua saya sepai sih semua butuh siapa saya mampu umalah aku pising 50 saw ucima baca kaya ucima kita hadapan dia subitai no taungan Yerusalem sa nanahawi ciba aja saan amin duro itakwanan kumatalaw magutok si Yoda sa nagkak masokak si Kristo kaminaan ipatay sa nagkak parang mula si Yoda just high show the past kambing sa nagkak sa 50 yo misurit bitirit si kolom ni kami sa katusya perinto hawik kepada alam kastigatan kuya citai hawik ikwanan loma citai yutaya atau bisyaya di bawah kastigatan para tu ira tu guru itu so aya filsafatan tamtau itu yang harus kita ubi asipan lah fangsa tu tahu dan aja saya tak terangkai asyik dari Saudi kerja di acun akan cuci kita dan asyik bukan terangkai keterangkan asyipan dan bangsa itu dasar kakak awak kalau hal keterangkan dia ho ukiu aku keterangkai keterangkan sudah asyipan dan berat jadi kalau fikir macam yes sana akhirat jangan ajut saya cuma yang bakal bisa mak kefanaan ada saling kata jangan ajut saya punya ajiban dia punya keterangan keterangan ajutan hawi itu ya ho bisurita di mosi pasipanaan do halumano ayo kinsya cita nangaya tanda tiritan daga keterangan ajutan asipan dunia saan sedekah dengan ajus saya kepada anak sedekah tuwi dan jenis sejauh yang bahasa kami sama awak guru mas kamu belum kepada anak saya tanda sudah saya 50 mafuk saai kepada sangrato masabaan sepak urip yes betul sarana sedekah Surat suara dari 70 apat kami, Pak Fer, kami
sa katusa Korinto sa Granan. So Korinto maasit na mo ko kung sa asulado katalangay katalangkan itirita di polo ato alumanay ayong kisya kasi pala katamanan ito rin sa araw kapin ng namukya sulit na dala sulit na sa paulit katamanan sa puro isaran sa ringaka Kuman kaya taputo ana sa kaputo di maaran may tusa ibig sa palimuot di puro kita ng kanina ay sa palimuot di puro kita na tusa ka ibig sa kanila sa kasahay pagkaini to kafukil no tamdaw sa pinatsandan siyesan hawi dengan atsisa pakadang ayay makapahayay atma ato sa ay pasok dapat sa ay pakarang imisok pasok alin na ito 5 hanamay siyesan